ND News, ND lo que vota busca. Durante uma conferência de prensa, Marlon e Peter anunciaram que em agosto próximo não lo abre a porta de PFAC Way. Essa é uma oportunidade na jovem e adulto para receber diploma reconhecido, em lo qual está tratamento de patrão de cozimento de panha e também modelagem. No ano 2008, amigo Peter escreveu o plano de escola aqui, a base de nossa experiência e conhecimento de mais de 20 anos riba o terreno de moda e modelagem e através como duo couturier, desenhador e organizador de desfile de moda na Holanda e internacional. No ano 2010, nós abrimos Corsol com nosso plano e nós a conversar com diferentes gente na Corsol, conheci e menos conheci, tocante de nosso plano e nossa ideia para PFAC Way. E me tinha que cultura gente estava mais ansioso over de nosso plano de PFAC Way. Na ano 2012, nós entregamos e apresentamos nosso schoolplan de PFAC Way no Ministério de Enseñança e nosso plano award bom de cor. Solamente nós estávamos esperando riba a firma oficial do Ministério de Enseñança que estava na figura de ano. Lastimamente, evitado na imprensa, nosso sonho não pode vir a realidade. Ik zou dieper in willen gaan op de volgende zaken. Allereerst qua inhoud, qua lesgeven die wij hanteren op PFAC Way, Private International Fashion Academy, Curaçao, Willemstad. Wat vinden wij als PFAC Way belangrijk? Wat is belangrijk voor de studenten? Allereerst een prettige studieomgeving, een inspirerende omgeving waar mensen op hun gemak zijn en kunnen leren. Een duidelijke lesstructuur en een coachende stijl van lesgeven om de studenten naar een hoger platform te coachen. Lesinhoud die begrijpelijk is en lesplannen die geschreven zijn door ons en die aansluiten bij wat de studenten heel hard nodig hebben. Namelijk een goede verhouding tussen theorie en praktijk. En als de studenten klaar zijn, wat kunnen zij dan met hun erkende deelcertificaten of de 3-jarige opleiding als we de erkenning hebben?